Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Maryam. Abuyam, biz bugün nindi harfni öğrenemiz? Haydigiz bugün öğrenemiz V harfin. V. Haydigiz. Haydigiz, men sizge ko'rsatam. Nechik ol yazıla. Mana qarag'iz. V. I 3 tapqir aytigiz. V. 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 Biz bugün abiyim bilim yurtuna baramizmi? Iyi. Aytigiz baramiz. Chaqiramiz bizning do'stni. Mana bizning bilim yurti. Aytigiz ichga shaysoniymiz. Aytamiz assalomu alaykum va harfi chiq. Aytigiz 1, 2, 3. Assalomu alaykum va harfi chiq. Chiqamikan? Chiqdi. Assalomu alaykum do'stlar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh va harfi. Aytigiz, men sizni o'rgatam. Nindi so'zlar bor v harfi bilan. O'ylag'iz hali, nindi so'zlar siz v harfini bilasiz? Haydagiz, biz sizning bilan shunday o'yin o'ynaymiz. Ham siz qaraysiz. Topig'iz mana rasmlar. Nindi rasmlar v harfini boshlana. Nindi rasmlar v harfini boshlanmay. 1-2 minut o'ylag'iz, yami? Men bilam 1-2 so'zni. Ayda ayt, Maryam, nindini sen bilasan? Men bilan velosiped. Ayyi, velosiped v harfi nima? Ayyi. Sen Ibrohim? Men ko'ram. Vafli. Vafliga o'xshagan mana bu tamlay bir, ballay bir. Ayyi, durust, bu vafli. Tag'in v harfidan narsa ko'rasiz? Ha, men aşağı turunda o'ylayman-da. Ha, men ветчина ko'ram. Kolbasa mikan bu, ветчина mikan bu? Sayla, nindi ya'ning v harfina boshlana. Ветчина или kolbasa? Ветчина bo'lsin. Ayyi, durust. Ветчина v harfidan boshlanaymi? Ham aytigiz, nindi so'zlar v harfidan boshlanmay. Men traktorni aytam. Men balish aytam. Ayyi, durust do'stlar. Qarag'iz, tag'in ayda qaraymiz. V harfini bizning nindi so'zlar boshlana. Velosiped, vafli, ham ветчина. V harfini boshlanmay, traktor, ham balish. Balish b harfini boshlanaymi? Durust do'stlar, mashallah, subhanallah. Siz v harfini so'zlar bilasiz ekan. Hozir aytigiz hali menga. Nindi so'zsiz Alloh taolaning ismin v harfini bilasiz? Bilasizmikan? Men bilmayman. Men birini o'rgangan. Ayda aytali, Maryam, nindini sen bilasan? Al-Vadud. Subhanallah, sen shu ismni bilasizmi? Ayyi. Hozir. Ayyi, Maryam. O'langlata, Al-Vadud. Alloh taolo bizni buyuk yaratdi. Arabcha ul yozila vav harfi bilan. Lekin eng yaqini
татар harfi V була. Шуңа күрә без аны сайладык. Иң якын инде килешә торган V harfine. V harfi арабча harfinde, арабча әлифбада юк. Шуңа күрә biz иң якынын сайладык. Вадут. Әл-вадут. Әл-вадут дөресме? Әйдәгез, уйлагыз әле. Әйдә, Мәрьям, нәрсә беләсең? Аллаһ Тәгаләнең исеме Әл-вадут. Нәрсә беләсең? Мин беләм, Аллаһ Тәгалә безне бик ярата. Ул безгә кул бирде. О, Мәрьям, син аны каян өйрәндең соң? Миңа әнием әйтте. О, машаллах, мин андыйны ишетмәгән идем. Әйе, менә без кул белән эшли алабыз, чәшкене тота алабыз, чәй эчә алабыз. Әйе, дөрес, Мәрьям. Ә син, Ибраһим, нәрсә әйтә аласың? Хәзер мин уйлыйм, Аллаһ Тәгалә безгә аяк бирде. Ул безне бик ярата. Әйе, әйдәгез, шундый рәсемне карыйбыз. Шундый рәсемне карыйбыз. Карагыз, менә монда нәрсәләр бар. Нәрсәләр Аллаһ Тәгалә кешегә бирдеме, нинди ниғмәтләр? Әйдә, әйтегез, нәрсә күрәсез? Балалар, сез дә әйтегез, яме? Менә мин күрәм кул. Әйе. Мин аяк күрәм. Ие. Менә бу нәрсә, дуслар? Кара төстә шундый узынча. Каш, име? Каш. Ә нишкә безгә Аллаһ Тәгалә каш бирде? Уйлагыз әле. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә кешегә бирде каш? Һәм тотып карагыз аны. Тотып карагыз аны. Карагыз, нинди матур кашлар, име? Һәм уйлагыз. Нишкә безгә кирәк каш? Менә мин уйладым, яңгыр булганда су безнең биткәләгә, ул каш аркылы кырыйга китә һәм күзгә керми. Әйе, Мәрьям, дөрес. Һәм карагыз әле, сезнең күздә кирфекләр бар. Субханаллах. Ул нәрсәне аңлата? Аллаһ Тәгалә безне бик ярата, бик ярата. Карагыз, кирфекләр белән. Кирфекләр белән селкетеп карагыз әле, күзләрне йомыгыз, әчегез. Ә нишкә безгә кирфекләр Аллаһ Тәгалә бирде? Мин уйладым. Әйдә, Ибраһим, әйт әле. Менә кыш көне кар төшкәндә, кар күзгә кирип китми. Аны кирфек тотып ала. Һәм җәй көне булса, тузан кертми. Тузан булса, ул тузанны хоп итеп тотып ала. Әйе, Ибраһим, машалла. Менә карагыз, ничек Аллаһ Тәгалә безне ярата. Ул безгә кашлар бирә, кирфекләр бирә, име? Субханалла. Һәр бер әйбернең менә урыны бар, име? Әйдә, әйтегез, тагын нәрсә күрәсез? Рәсемдә тагын нәрсә Аллаһ Тәгалә бирде? Менә борын бар. Әйе. Кулак. Мин йөрәк күрәм тагын. Әйе. Менә ашказаны. Әйе. Һәм иң уртада менә безнең бар үпкә. Ниме? Һава сулыйбыз без үпкә белән. Әйе, субханаллах. Күп ниғмәтләр бирде икән Аллаһ Тәгалә. Әйе, хәзер мин сезгә бер рәсем күрсәтәм.
Hem mene qarağız. Qarağız әлі. Qarağız. Allah Teala ничек кішіні ясады дейме? Subhanallah. Mene bizning bunda yürek көріне. Subhanallah. Subhanallah. Ничек Allah Teala ясады. Hem ойлағыз әлі. Ойлағыз әзгіне. Mene qarağız ничек Allah Teala ясады. Yürek, öpke baranda. Hem lakin biz alay bit көрінмейбіз robotlar şekilli. Değil mi? Mene bulay bulsak biz robotlar şekilli жүререк. Biz bik motor. Allah Teala her bir kişiye motorluk berdi. Elhamdülillah. Hem aytыңыз әлі. Qaysi kitapta biz оқи алабыз. Allah Teala'nın ismi El-Vadud. Мен ойлаймын Құр'ан Кәрімде деп. Әйе, дұрыс. Әйдәгіз қарайбыз. Неченчі аят? Әйдәгіз. Міне қарағыз. Міне қарағыз әлі. Allah sizne yoqdan бар qıldı. Ve sizge құлақ берді. Ve көз берді. Ve sizden yerekler berdi. Elhamdülillah Allah Teala bizge bik kubay bir berdi. Hem ikinci ayatta yazılgan anın ismi El-Vadud. O yarlıqavучы hem süyücü. Elhamdülillah Allah Teala bizni bik yarata. Huvel gafurul vadud. Allah Teala gafu ite, hem bizni bik yarata. Elhamdülillah. Hem şundan soň aýdagys, biz sizning bilen şunday resim ýasaýbys. El-Vadud. Siz alasız albom, anda ýasaýsız. Sizning qo'lni hem ayaqni. Mana ruchka bilan şulay etesiz. Agarda sıymasa sizning turlicha yasay alasız. Mana şundan soň munda yasaýsız B harfin. Аны boýaýsız. Hem matur elbirleri yasay alasız. Kulda mine malaylar sagat yasay ala, kızlar da sagat yasay ala. Kızlar tagın bir nese matur elbirler yasay ala indi. Hem anlatmaýbız tuganlar turunda. Tuganlar turunda bir ayatny alasız, nindi sizge aşady. Mine bizning hazır. Mine bu jerin pauzaga qo'ya alasız. Mine bu bik matur ayat. Allah sizni yoqdan var qıldı ve sizge quloq berdi ve ko'z berdi ve sizning yerekler berdi. Mine şol ayatni maturlaysiz. Matur etip yazasız. Hem yaratkan tuğanlarga bulak etip beresiz. Elhamdülillah. Yarar. Cezakillahu hayran ve harfi. Yarar balalar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuh.